салом бинандагони азиз, имрӯз ҷумъа 22 май аст ва дар барнома ахбори озодӣ хабарҳои нав аз Тоҷикистону ҷаҳонро хулоса хоҳем кард, аммо аввал сархати мавзӯъ. буҳрон дар ховари миёна боиси болоравии нархи маводи сӯзишворӣ дар Тоҷикистон шудааст. нархи сена 6 я ҳафтада уже 1,5-2 сомон хеста. иттиҳодияи байналмилалии футбол мунтахаби занонаи Афғонистонро, ки дар даврони ҳукмронии Толибон дар ҳиҷрат мебошад, ба мусобиқа барои дарёфти рохат ба бозиҳои олимпӣ даъват кардааст. гап фақат дар бозиву футбол нест. мо мисли садои духтарони ватан ва дигар нуқоти ҷаҳон ҳастем, ки хомӯш карда шуданд. ва аз як идора ба идораи дигар мефиристанд. шикояти сокинон аз беэътиноии мансабдорон ба арзу муроҷиатҳояшон. ронандаи касбӣ мебошам, мехоҳам дар ширкати таксӣ ҳамчун ронанда ислоҳшуда кор кунам. гуфтушуниди Амрико ва Эрон бо миёнаравии Покистон идома дорад ва тибқи ахборе ки субҳи рӯзи ҷумъа нашр шуд, сарнавишти равои киштиҳо дар гулугоҳи Ҳурмуз ва захираи урани ғани гардонидашудаи Теҳрон мавриди баҳси ҷонибҳо мебошад. Президенти Амрико талаб кардааст Эрон урани ғани гардонидашударо, ки имкон дорад дар тавлиди силоҳи ҳастаӣ истифода шавад, ба Амрико супорад ва равои озод дар Ҳурмуз барқарор гардад. Эрон исрор меварзад, ки барномаи ҳастаи ин кишвар бо ҳадафҳои мулкӣ амалӣ мешавад ва ҷумҳурии исломӣ захираи урани ғанигардонидашударо аз қаламраваш берун нахоҳад кард. ҳамчунон Эрон тасмим дорад равои киштиҳо дар Ҳурмузро таҳти назораташ бигирад. дар ҳоле ки музокироти дуҷониб ба кундӣ пеш мераванд ва эҳтимоли аз саргирии низоъ дар ховари миёна аз байн нарафтааст, агентии байналмилалии энергетикӣ мегӯяд ҷаҳон бо болоравии нигаронкунандаи нархи маводи сӯхт мувоҷеҳ шудааст. Тоҷикистон маводи сӯхтро асосан аз Қазоқистон ва дигар ҷамоҳири собиқ шӯравӣ ворид мекунад, вале хабарнигори Радиои Озодӣ Алишер Зарифӣ иттилоъ медиҳад, ки нархи маводи сӯзишворӣ дар Тоҷикистон ҳам ба қадри қобили мулоҳиза боло рафтааст. идомаи афзоиши нархи сӯзишворӣ дар моҳҳои ахир дар Тоҷикистон ронандагонро бештар нигарон кардааст. мегӯянд аз ин ҳисоб рӯз то рӯз харҷашон бештар ва даромадашон камтар мешавад. 500 сум намер ихти ҳафта мегашад, 500 сум намер 2 рӯз мегардад. ҳувайдо бензин истифода мебарад ва нархи он дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ Душанбе 10 сомонию 50 дирам то 11 сомонӣ ист. 2 моҳ пеш арзиши бензин 9 сомонию 50 дирам буд. ронанда Наҷибулло Азимов инҷо барои хариди гази моеъ омадааст. нархи сена 6 я ҳафтада уже 1,5-2 сомон хеста. нархи гази моеъ моҳи қабл 5 сомонию 40 дирам буд. сӯзишвории дизелӣ яъне салярка феълан 12 сомонию 50 дирам аст, ки дар муқоиса ба моҳи гузашта бештар аз 1 сомонӣ гарон шудааст. ин нархномаи ҳудуди Душанбе аст. дар минтақаҳои дурдаст арзиши сӯзишворӣ аз ин ҳам гарон аст. барномаи ҷаҳонии озуқаи Созмони Милали Муттаҳид, ки вазъи умумии бозори Тоҷикистонро баррасӣ мекунад, дар гузориши нави худ гуфтааст, нархи миёнаи сӯзишвории дизелӣ, бензин ва гази моеъ нисбат ба ҳафтаи гузашта 3.18% боло рафтааст. мақомот ва баъзе ронандагон гуфтанд, аз ҳама бештар нархи сӯзишвории дизелӣ рӯ ба афзоиш аст. кормандони баъзе аз нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ гуфтанд, поин ё боло рафтани нарх аз онҳо бастагӣ надорад, балки нархномаро мақомот барои онҳо муайян мекунад. дар хадамоти зиддинисории Тоҷикистон, ки салоҳияти танзиму таҳлили нархҳоро дорад, мавзӯъро чунин шарҳ доданд. ин пеш аз ҳама рабт дорад ба он ҳодисаҳое, ки таи моҳҳои охир дар ховари миёна ба амал омад. ин низоъҳои байни давлатҳо, яъне аз он ҷумла байни давлати Эрон ва иёлоти муттаҳидаи Амрико, албатта бевосита таъсирашро ба бозори маҳсулоти нафтӣ ва гази моеъ расонда метавонад. ба гуфтаи ӯ, Тоҷикистон бештари маҳсулоти нафтии худро аз Қазоқистону Русия мехарад ва дар ин ду кишвар ҳам нархҳо боло рафтаанд. дар ҳамсоя кишварҳо аз ҷумла Қирғизистону Ӯзбекистон ҳам сӯзишворӣ гаронтар шудааст. болоравии нархи сӯзишворӣ дар Тоҷикистон дар ҳоле иттифоқ меафтад, ки ахиран ҳукумат барои ворид кардани маҳсулоти нафтӣ ва газ молиёт ё андози нав ҷорӣ кард. бар асоси қарори ҳукумат минбаъд аз ҳар тонна бензин, сӯзишвории дизелӣ ва газ 30 евро пардохти экологӣ ситонида мешавад. феълан ҳангоми ворид кардан ба Тоҷикистон аз ҳар тонна маҳсулоти нафтӣ 70 евро андози аксиз ситонида мешавад. ба ин тартиб акнун аз ҳар тонна маҳсулоти нафтӣ 100 евро молиёт ё андоз мегиранд.
бозори сӯзишвории тоҷикистон пойбанди бозори берунӣ буда ба иттилои расмӣ дар 4 моҳи соли ҷорӣ ба кишвар 483 000 тонна сӯзишворӣ ворид гардидааст. воридоти ин навъи маҳсулот соли 2025 1 212 000 тонна будааст. додгоҳи душанбе се сокини ин шаҳрро бо гуноҳи фурудгароии динӣ ва пайравӣ ба ҷараёни салафия ки дар тоҷикистон мамнӯъ мебошад ба зиндон маҳкум кардааст. муҳаммад кибриё ҳаётов, мусҳаб соатов ва исмоил дамаев сокинони маҳаллаи дарвоз дар ноҳияи исмоили сомонӣ ҳастанд ки бисёре аз мардумаш аз зодагони ҷамоати язгуломи ноҳияи ванҷ мебошанд. хешовандони яке аз маҳкумшудагон рӯзи 21 май ба радиозодӣ гуфт ҳар се нафар дар русия дар як ширкати сохтмонии туркӣ кор мекарданд ва аз он ҷо 3 моҳ пештар бо дархости ҳукумати тоҷикистон ба душанбе истирдод шуданд. ба гуфтаи ӯ додгоҳи ноҳияи исмоили сомонӣ рӯзи 18 апрел ҳар се нафарро бо гуноҳи иштирок дар иттиҳоди экстремистӣ ба 5 солӣ аз озодӣ маҳрум намуд. созмонҳои умумии ҳуқуқ аз ҷумла дидбони ҳуқуқи башар дар яке аз гузоришҳои худ маҳкум ба зиндон кардани 10 нафар аз сокинони ҷамоати язгуломи ноҳияи ванҷро як намунаи зери по кардани ҳуқуқи инсон дар тоҷикистон номида гуфтааст ки онҳо барои дигарандешӣ ҷазо гирифтанд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. фифа иттиҳодияи байналмилалии футбол дар оинномаи худ дигаргунӣ ворид намуда иҷоза дод ки занони футболбози муҳоҷир аз афғонистон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ расман аз номи ин кишвар ширкат варзанд. аз замони сари қудрат омадани толибон дар соли 2021 маҳдудияти зиёде ҷорӣ шуда аз занону духтарони афғонистон дар гирифтани маълумот, шуғл, варзиш ва дигар фаъолиятҳои иҷтимоӣ мушкили зиёд доранд. шумори бештари занони варзишгар бо сабабҳои амниятӣ ба тарки кишвар маҷбур шуданд. он замон ҳам фифа кӯмак кард ки беш аз 100 зани варзишгари мувоҷеҳ бо хатар, мансабдорон ва фаъолони ҳуқуқи башар афғонистонро тарк кунанд. мавзӯъро ҳамкорамон тоҳири сафар идома медиҳад. аъзои дастаи занонаи футболи афғонистон ки баъд аз бозгашти толибон дар саросари ҷаҳон парешон шуданд мегӯянд орзу доранд зери парчами бозиҳои олимпия ҳам дубора муттаҳид шаванд. ба тими занонаи афғонистон иҷоза доданд дар мусобиқоти ҷаҳонии футбол ширкат кунад. шӯрои мудирони фифа федератсиони байналмилалии футбол рӯзи чоршанбе тими занонаи афғонистонро ба мусобиқаҳои байналмилалӣ роҳ дод. ин духтарон узви тими афғонистони таҳти ҳимояти фифа мебошанд. қарор бо истиқболи гарми духтарони варзишгар аз ҷумла фотима юсуфӣ дарвозабони тим рӯбарӯ шуд ки ҳоло дар Мелбурн қарор дорад. 100% шодем. аз ин хабар гирьяву шодӣ бо ҳам омехта шуд, чунки мо ҳамеша бо тамоми вуҷудамон аз афғонистон намояндагӣ кардаем. ҳоло фифа инро эътироф кард. айни замон бисёр духтарон дар афғонистон аз чунин як имконияте маҳрум ҳастанд. аз инро ин фурсатро бо ҳам мебинем. то бозгашти толибон афғонистон 25 духтари футболбозӣ қарордодӣ дошт. ҳоло онҳо дар австралия зиндагӣ мекунанд. тими занони афғонистон аз марҳилаи интихобӣ мегузарад ки фифа дар англия ва австралия барпо хоҳад кард. бо ин ки афғонистон дар бозии ҷаҳонии занон дар бразилия соли оянда ширкат намекунад, онҳо метавонанд ба бозиҳои олимпии соли 2028 дар лос анҷелес омода шаванд. барои тими мо гап фақат дар бозиву футбол нест. мо мисли садои духтарони ватан ва дигар нуқоти ҷаҳон ҳастем ки хомӯш карда шуданд. ин як рисолат аст. ба бовари ман ин як дастоварди бузург ва рамзи умед барои духтарон мебошад. фотима юсуфӣ мегӯяд дидани тими духтарон дар ҷоми ҷаҳонӣ як орзуи деринааш аст ва барои ширкат дар он аз ҳоло бо тамоми нирӯ омодагӣ мебинанд. бармегардем ба тоҷикистон. ҳарчанд қонунгузории тоҷикистон мансабдоронро барои расидагӣ ба муроҷиатҳои сокинон муваззаф кардааст, аммо теъдоди зиёди мардуми корафтода мегӯянд барои ҳалли мушкилоташон моҳҳо саргардон мешаванд. ваколадори ҳуқуқи инсон низ гуфт соли гузашта барои беэътиноӣ ба муроҷиати сокинон аз ҷониби доситони даҳҳо парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст.
اما با این وجود با گفته ساکنان ارز آنها در بیشتر وقت نادیده گرفته می شود. گزارش نوبتی ما در همین باره نقل می کند. خلاص یک 5-6 مرتبه گنرالی پروکراتوری گنرالی رفتیم. سرگردانی از یک اداره به اداره دیگر. این زن صحنه چنین سرسانی‌هایش را توبی فوتبال نامید که به هر سو میزنند. توبی فوتبال در بین دادستانی، پارلمان و دستگاه رئیس جمهوری. در هیچ کدام از اینها به مشکلش رسیدگی نشده است. میگوید ماه می سال 2022 چند تن از نزدیکان همسر سابق پسرش در زمینه بحث به اجازه وارد خانه شده او و دخترش را زدند و اکنون از در به در پی عدالت میگردد. او نخواست چهرهش نشان داده شود. ما میاد چیک میزنی اون طرف مویا میزنی این طرف مویا. خرج شد رفتیم گفتم دخترم بالو میریم. بعد رفتیم شهری پروکراتور شهری رفتیم. اونجا با عریضه رفتیم. عریضه ما قبول کردن دیدن گفتیم التماس کردم. همونجا من التماس کردم که با همین نوعیه فردوسی با پروکراتور التماس روان نکنید. همینجا دیده برید. همین عریضه ما رو گفتم. همه التماس کردم خودی پروکرور شهریه مایلش کو با همین برابون کرده. همصحبت ما میگوید قضیه 4 سال است ادامه دارد و نتیجه نیست. در دادستانی کل به رادیو آزادی گفتند این نهاد و دیگر زیرساختارهایش بر اساس قانون و رسمیات پیش بینی شده مراجعت ساکنان را قبول و بررسی میکنند. یک همصحبت ما که صلاحیت صحبت در این موضوع را نداشته است تنها افزود که دادستانی عریضه ها را به اداره های دخلدار میفرستد. مصاحب دیگر ما محبوسی سابق است که میخواهد داغ سودیش را بردارند. میگوید به ناظر منطقه‌شان مراجعت کرده است تا او را همچون نفر اصلاح شده به قید گیرد که چنین رسمیات هنگام برداشتن داغ سودیش لازم میشده است ولی این خواهشش نادیده گرفته شده است. تا هنوز نمیدونم من با کجا مراجعت کنم که مرا همچون شهروند به قید گیرن و به من کمک رسونن تا اینکه 3 فرزند نابالغ دارم. داغ سودی هم را گیرم که من راننده کسبی می باشم. میخوام در شرکت تاکسی همچون راننده اصلاح شده کار کنم. نظریه که او در نظر دارد به زنگ‌های تلفنی ما پاسخ نداد. وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان یا اداره امبودسمن در یک گزارش راجع به وضع مراجعت ساکنان در اداره‌های دولتی گفته است سنجش آنها نشان داده است در برابر پیشروی‌ها هنوز هم در این سمت مشکلی‌ها جای دارند. همچنین تاکید نموده است که قبول شهروندان از جانب راهبران حکومت‌های محلی در شکل دسته‌جمعانه یا در حضور افراد زیاد صورت می‌گیرد که این باعث رعایت نشدن محرمیت موضوع مراجعت می‌گردد. به نظر حقوقشناس بختیار نصراللهیف مشکل در حل مراجعت کارافتادگان از سطح دانش و فهمش حقوقی ساکنان هم بستگی دارد که گاهی بجای عرض میکنند که بیرون از صلاحیتشان است یا در ترتیب دادن عریضه خطا میکنند. با گفته او کمبودهای نیز هست که به منصبداران بستگی دارند. هم مسئله مهلت کمبودی از طرف همون شخصای منصبدار و خدمتچیای دولتی بیشتر و میخورد. هر خیلی سببای ابجکتیو و سوبجکتیوی که همین مؤسسه مراجعه شهروندان با کمبودی و بسیار مهم وقتی که عریضه می‌نویسیم خیلی جواب خودمون ببینیم بهتر می‌بینیم. همین خیلی برای کمبودی است می‌کنیم. قانونگذاری تاجیکستان منصبداران را وظیفه‌دار کرده است که به عرض و مراجعت ساکنان رسیدگی کنند و در صورت بی‌اعتنایی یا سر وقت بررسی نکردن مراجعت‌ها جزا پیش بینی شده است. بر اساس گزارش وکالتدار عاید به حقوق انسان سال گذشته از جانب دادستانی 55 پرونده جنایی مربوط به مراجعت شهروندان باز شده است ولی معلوم نیست نسبت کدام منصبدار و از کدام نهاد از کدام جزا کار گرفته شده است. و مفتشان در نویه نورآباد به تحقیق قضیه لطوکوب یک آموزگار آغاز کردند که ویدیوی مراجعتی او در رادیو آزادی خشم کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت. یک منبع در شعبه کارهای داخلی این ناحیه امروز به رادیو آزادی گفت فردی گمانبر به لطوکوب را به اداره ملیسا آوردند و بازپرسی ادامه دارد. به قول او آموزگار را دیگر باره برای معاینه طبی دادگاهی بردند و بعد گرفتن نتیجه تشخیص نسبت به فردی گمانبر چاره اندیشیده می شود. دوستان مهربان 15 دقیقه برای برنامه اخبار آزادی داده شده در همین جا به پایان می رسد ولی اگر خواهید که از خبرهای روز به خبر نمانید سامانه azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در تیک تاک و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و ایکس را پیگیری کنید. همچنین ما منتظر خبر و نوارا از شما نیز هستیم. بینندگان عزیز با ما تماس بگیرید. برای شما استراحت خوب می خواهیم و خدا